Ja sam Sve Nagić, imam 22 godine i bavim se bodybuildingom. Znači imao sam 15 godina, karate sam trenirao u to vrijeme. I taman sam po godinama prešao tu u stariju grupu, ne znam više sad kako je to išlo, juniori, kadeti. Uglavnom u toj starijoj grupi dečki su svi bili lijepo sportski, atletski građani. I ja sam bio skinny fat i htio sam trenirati samo malo čisto da skinem tu škembicu i malo da se jačam više za karate. Znači nisam imao nikakve planove da se nabildam. Ali kad sam krenuo s tim, taj stil treninga builderskog mi se toliko svidio da se u roku jedno 3 mjeseca to pretvorilo u nešto ozbiljno. Sve više sam kretao u teretanu, sve manje sam išao na karate, onda sam se ispisao karatea i počeo samo u teretanu. Jednostavno sam imao neki osjećaj da je to za mene. Pa moja neka idealna figura bi trebala biti jedan savršen omjer proporcija i simetrije sa odličnom formom, znači mišićnom definicijom i normalno mora biti prisutna i nadprosječna mišićna masa. Po meni nema smisla pričati o bodybuildingu ako nije u pitanju nadprosječna mišićna masa. Pa prvi put kad sam došao do trenutne kilaže koji imam 110 kila, bilo mi malo čudno, ne znam kako bi točno opisao. Sad sam se navikao na tu kilažu i nije još to ništa ekstra s obzirom na moju visinu 1,85 m, a vjerovatno da imam nekakvih 100-125 kila, koliko ima neki profić, onda vjerojatno je malo drukčija priča. Uvijek ta nadprosječna mišićna masa je opet jedan oblik, ajmo reći, pretilosti. Dalje moraš nositi na sebi više kila nego što je tvojem tijelu prirodno. Išlo je postepeno, znači prvo je krenulo u teretanu kao samo rekreativno vježba, pa onda to malo krenulo jače i onda u nekom momentu rekao da bi se takmičio. Malo smo bili iznenađeni, nisam baš očekivala da će izabrati bodybuilding. Kad je bio manji, bavio se raznim sportovima, dugo je trenirao plivanje, igrao je nogomet, išao je na rukomet, tekvando, htio se, boriti i tako, sudjelovati u borbama, to mu baš nismo dopustili, bojala sam se da se ne bi ozlijedio. I onda na kraju s tom teretanom izabrao bodybuilding, to mi je bilo baš iznenađenje. Pa imam i podršku i cure i prijatelja, pravim prijateljima pričamo, i familije. Mislim, s obzirom da sad već skoro 8 godina treniram i njima svima je to već i normalno ko meni, ako tipa imam obiteljski ručak, mama će uvijek provjeriti hoće ješ to i oni ili treba posebno izlagati nešto i slično, tako da u početku je bilo malo čudno, čudno, kriva riječ možda, trebalo je ljudima da se naviknu da neću na kavi pit pivu, nego Colu Zero ili Cedevitu i tako neke stvari. I mama i tata su bili malo uplašeni, što je normalno, svaki roditelj se brine za svoje dijete, ali sad kažem već su svi navikli s obzirom da se bližim 8. godini bavljenja. Samo je bitno da nabavim dovoljno hrane, jer ne znam da li su ljudi svjesni koja je to količina obično hrane može biti, ne? A Sven je rano pokazao interes za kuhanje i prije nego što je ovo počeo trenirati, zanimalo ga je kako da si on nešto napravi i tako počeo je, sa pečenjem jaja, špagetama i nekakvim stvarima koje djeca vole. I tako je proširio i naučio kuhati, tako da mi apsolutno ne smeta, on sve sam pripremi svaki obrok. Ja uskačem jedino ako baš nema vremena, kad je u stisci sa tim treninzima pred takmičenje, jer su onda jako intenzivni, mora i faks voditi računa da stigne sve kolokvije, ispite dati. Mislim, to je bio jedan od uvjeta da se uopće može takmičiti. Dogovorili smo se da će paziti na to da na vrijeme daje ispite. Znači da faks bude pod kontrolom, to je bio prvi prioritet. I Sven se toga pridržavao. I onda je sve dalje išlo lako.
sad će zvučati ono malo kao da izmišljam za intervju, ali stvarno mi pokazuje da ono, ako vjeruješ u sebe, imaš neki cilj i san i ako radiš dovoljno naporno, da ćeš ga ostvariti. To je nešto čemu je mene bodybuilding naučio. I mislim da se ta disciplina i onda ta radna etika vrlo lako prenese na neke druge stvari u životu. Evo, možda šteta što je nisam prenesao učenje. Pola sam. Treba definitivno prioritizirati ovaj glavni cilj, ali uvijek je dobro imati neki plan B. Da. Nikad se ne zna. Pa ja ne bih rekao da žrtvujem ništa, zato što to volim jednostavno, znači ono, mi problem jeste rižu otići na trening i slično, to mi je podnormalno. Znam da me to vodi onom će moću postići, zato ne smatram to nikakvom žrtvom. Trenutno sam u pripremama za državno i prvenstvo Europe. Imamo nekih 11 tjedana do državnog, 12 do prvenstva Europe. I ovo je više manje sad obavezna otprema. Zdjelice, šejkeri i kutice za praške. Konkretni makrosi su 360 proteina, 80 masti, ugljikohidrate cikliram, znači ovisi od dana na dan. Od 200 do 400, nekad i više ako neki refit, koliko točno. To odredi moj prijatelj i trener Lorenzo, nakon što mu nedeljom pošaljem progres slike. Ja kad sam u pripremama, to je jedan režim i ja moram odraditi sve te treninge u kalorijskom deficitu, znači unosim u svoje tijelo manje energije nego što mi zapravo treba da bi to sve kroz dan obavio. I tu onda postaje jako bitna psiha i glava. Mislim da se razumijemo, ne podcjenjujem nijedan sport, ne kažem da su builderi iznad drugih ili slično, ali mislim da tu je jedna mala razlika zbog koje nije svako za bodybuilding. Jer treba jaka glava za te zadnje tjedne pred natjecanje. Sad imaš našu punu podršku. Znaš da na početku smo se malo dvoumili oko toga, ali vidim da ti je to izuzetna ljubav i talent. Tako da imaš našu podršku, apsolutno. Znači ovo je obično prvi obrok, negdje oko 8, te zobene i vej, sa orašastim plodima, šumskim voćem. Ovo je jedan kod drugi obrok, na nekih 2,5-3 sata nakon. Ovo mi je obrok prije treninga, znači kao što sam već rekao 2 sata prije treninga. Onda imamo shake prije treninga, za vrijeme, ovo ide odmah nakon. Ovo je obrok, onda pojedem nekakvih sat vremena iz ovog izolata. I onda još navečer, taj zadnji što sam rekao, još malo mesa i iza masti jaja ili kikiriki maslac kako koji dan. I ako sam slučajno gladan, ako sam imam neki niži unos ugljikohidrata, još malo povrća će nekog uleti čisto da me zasiti i to je to. Ovisi o osobi koja promatra. Ima ljudi koji su rekreativci ili ne bave se tim, ali to im je impresivno i lijepo za vidjeti, to ima neki kojima je odvratno. Mislim što je normalno, to nije normalan izgled, niti se natječem u normalnom izgledu, tako da kad je nekom takav izgled fuj ili slično, meni to nije nekako vrijeđanje ili podcjenjivanje, jednostavno mislim da nijedan vrhunski sport na visokoj razini nije zdrav, ne u smislu da će te ubiti, ali definitivno se treba paziti. Pratiti zdravlje, raditi preglede redovne, ako nešto slučajno pođe po zlu, da se odmah može sanirati, da se pristupi problemu, a ne da se gura dalje.
Pa redovno idem 3-4 puta godišnje po doktora na kontrolu, klasičan sistematski pregled, ultrazvuk srca i još to krvna slika, to je za bodybuilding dosta bitno. To je ovo sladilo iz DM-a, od kojeg se dobije rak, jer ne pijem, ne drogiram se, ne pušim, moram od nečeg umrijeti. Valjda su ljudi shvatili šalu. Ima dana kad mi je malo dosadno, ali to je dio igre jednostavno. Po meni je ta rutina dosta bitna, jer vidim i po sebi kad do kraja uđem u neku rutinu, kad sve to teče tako monotono da je napredak najbolji. Jer pogotovo pred natjecanje bitno je, znači imate neke konstantne varijable, da se onda njima može manipulirati. Znači, ako ja jedan dan odradim to ovako, pa drugi ovako, pa sam tu nešto lila, onda ne znam šta je šta napravilo. Ovako kad ja imam jednu konstantnu, onda točno znam šta radi i onda lako mogu to prilagođavati prema potrebi ko dođe do nekakvog platoa ili slično. Ja mislim ta motivacija, to je općenito meni jedna glupost ili je nemoguće biti motiviran svaki dan. Znači niko, ni najbolji sportaši poput Cristiano Ronalda, niko živ nije motiviran svaki dan. Uvijek naleti 1-2 dana u tjednu kad imaš neki ekstra boost, kad si baš lud nabrijan, ali većinu vremena nećeš biti jer to je normalno, imaš i druge stvari u životu, obaveze, jedan dan će te režicirati ovo, drugi ono. Po meni je bitno da znaš šta želiš, da imaš cilj i da si spreman učini sve što je potrebno da ga ostvariš. To je ono što bi trebalo ljude gurati ako žele uspjeti u nečem, ne samo u bodybuildingu. Pa, zanima me, znači, koji je moj maksimum. Zanima me koji je moj maksimum, šta ja mogu napraviti od svog tijela, do koje mjere ga mogu izgraditi. Htio bi postati pro jednog dana, znači osvojiti pro kartu. To sam siguran da mogu, ako ću biti voljan uložiti dovoljno truda i rada. I onda bih htio vidjeti do koje mjere mogu stići na pro razini. Ja sam Sven Nagić, imam 22 godine i bavim se bodybuildingom.